Vlada Srbije želi da isplati dnevnice samo rezervistima 3. armijske oblasti koji su učestvovali u ratu od 1999. godine i tako podeli borce. To neće uspeti dok postoji krizni štab štrajkačkih odbora Srbije, rekao je na današnjem protestnom skupu u Valjevu potpredsjednik kriznog štaba štrajkačkih odbora Srbije Ljubomir Bradić. Stoga je rukovodstvo kriznog štaba za Kolubarski okrug uputilo pismo predsjedniku Republike Borisu Tadiću i premijeru Mirku Cvetkoviću, kojim se traži donošenje jedinstvene uredbe za sve borce u Srbiji. Gospodine predsjedniče vlade, mi tražimo jedinstvenu isplatu ratnih dnevnica za sve borce Srbije, isto baš onako kako su to naplatili naši saborci preko sudova širom Srbije. Ukoliko neko pokuša da se poigrava sa nama, postoji demokratski način, a to je štrajk. Ali ne u Beogradu, već svak u svom gradu. Nemojte se igrati sa borcima od 1991. do 1999. godine. Uzmite to ozbiljno u razmatranje i prihvatite krizni štab Srbije, ratnih vojnih rezervista. Bradić tvrdi da je Valjevo dalo preko 7000 boraca, najviše tokom 1991. godine, koja se ne može, kako kaže, izbrisati gumicom. Ukoliko se njihovi predlozi ne razmotre ozbiljno, slede protesti. 5000 ljudi će u Valjevu izaći i blokirat će prugu Beograd-Bar, blokirat će Ibarsku magistralu. Ovo će im danas samo biti opomena. Ne smeju se igrati sa nama borcima. Nakon Bradićevog govora ispred Doma kulture, kolona od 200 rezervista je krenula ka gradskoj upravi. Na kratko je bio zaustavljen i saobraćaj u centru grada na raskrsnici Karađorđeve i ulice Vuka Karadžića. Protest upozorenja završen je ulaskom u zgradu gradske uprave, gde je potpredsjednik kriznog štaba štrajkačkog odbora rezervista Srbije, govoreći rezervistima, rekao da nikome ne preti i da sada mirno ulaze, a da sljedeći put, kada ih bude bilo više, možda neće tako biti, i pozvao valjevske poslanike Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke u Republičkom parlamentu da ubrzaju realizaciju njihovih zahteva. Poručujem i Đorđu poslaniku iz SPS-a i Mići Markoviću poslaniku iz Demokratske stranke da uz pomoć opštine izvrši urgenciju što se tiče naplate ratnih dnevnica od 1991. i da izlože premijeru problem 1991. godine. Nema deljenja boraca. Sa rezervistima niko od predstavnika lokalne vlasti nije razgovarao, ali su na prethodnoj sjednici Skupštine odbornici gradskog parlamenta rekli da će razmatrati zahteve rezervista koje oni mogu da reše na narednom zasedanju.